apa? Dan lain-lain. Ah, iki siap ya. Miki. Oke, Mbak Miki monggo. Nah. Napa, Pak? Jenengan dadi komandan nih, komandan klepon. Iki siap niki Purbawasesa teng jenengan. Siap, Brak. Kudu manut karo nikan lho. Lancang samping, gerak. Deh. Ora ngerti ta sampe ngendi ngono kuwi takon. Kanan. Lah kok tiba. Ceblok. Lencang setengah kanan. Ngene berarti malangkrik. Ya, Oke. Sampe kancane. Kudu rata. Tegak, gerak. Kiwa jungket, gerak. Apa kuwi? Skill kiwa maju. Sedikit. Maju sedikit ya. Oke. Signature, gerak. Apa kuwi? Sikil kiwa nyusul. Wow, nyusul. Iki Kene lho kiri tengen ae. Siteng berarti siteng. Gerak. Siteng gerak. Begagah gerak. Ayo kudu manut. Yo. Nganwa pori. Apa kuwi? Tangan kiwa dokok mburi. Istirahat di tempat gerak maksudnya. Ngangen rokong. Apa kuwi? Tangan tengen garuk bokong. Wis manut to, Cak. Nek ruk-ruke barang ya. Kan garuk-garuk to, Pak. Dikek sithik. Lek gatel ora tiga. Aku yo gatel. Malah anjing semono kok wis gatel. Ayo tegak, gerak. Sudah kita mempersiapkan lagu yang heboh yang nanti tadi suasananya sudah Kusuma Wijaya. Oke. Tadi saya lihat tadi siapa pemandu jogetnya tadi? Mas Gareng. Balia yang mana Balia? Halo. Oh itu Balia. Nanti kurang hot gitu. Iya gimana Dek? Minta diberi contoh. Nanti pas waktu ref ya. Nanti hadap ke sana. Oke. Hadap ke sana terus agak juntit. Cocok. Terus Kayak contoh Dek. Ini diprakteknya bisa. Hadap kiri. Hadap kiri semua. Praktek dulu. Jenditnya piye? Pokoknya sing jendit, pokoknya juntit, jendit-jendite. Yo, jendit. Ya. Gerak. Wis, modar karepmu. Terus mari ngono goyang. Iki sik lagune apa sik? Oh, bokong semok. Coba. Kendangane Mas, bokong semok. Kendangane Mas, ya. Bokong semok. Mas, sing kalem. Bokong semok. Bokonge sapa semok. Rambut disanggul, sanggul munyer. Yo ngangkut cocok. Asik. Ayo sing bareng mau aku. Pokoknya sing bareng. Ora kompak. Kiri kanan itu harus bareng. Ya. Jadi di depan mungkin ya. Ayo. Contoh ya. Bokong semok. Bokongnya sapa semok. Rambut disanggul, sanggul yo ngangkut cocok. Bokong semok, bokong semok. Rambut digelung, gelung digelung miring. Jendit nih. Sopo piangin kaperkong mesti ngomong kuat Mbak. Lino. Bokongmu ki lho ndi? Iki karo iki golek bokonge ora ketemu. Gelundung Mas paling. Ya. Oke, ayo tadi ya. Ya. Oke, ya. Ya. Rata keker sini. Yuk.